kwezi kwa gatatu nibwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryatangaje ko coronavirus ari icyorezo cyugarije isi kuko gikomeje gukwirakwira hirya no hino ku isi ku muvuduko udasanzwe, aho kimaze kugera mu bihugu bisaga 150 byo ku migabane yose. Mu bihugu nk'Ubutaliyani na Iran, ubwandu bushya bwakomeje kwiyongera ku muvuduko udasanzwe ugendeye ku mibare itangwa n'inzego z'ubuzima ku isi, ku buryo ubu Ubutaliyani ari cyo gihugu cya mbere ku isi gifite abaturage benshi banduye coronavirus, aho gifite abasaga 17,000. Gusa ku rundi ruhande, uko iminsi hita niko iki cyorezo kigabanya umurego mu gihugu cy'Ubushinwa, kandi mu minsi mike ishize ari cyo gihugu cyafatwaga nk'icyugarijwe cyane kurusha ibindi. Urugero, guhera mu ntangiriro z'uku kwezi kwa gatatu, ubwandu bushya mu Bushinwa buri munsi y'abantu 50 ku munsi, nyamara nko mu kwezi gushize kwa kabiri imibare y'abandura coronavirus yigeze kugera ku 15,500 buri munsi. Ubuyobozi bw'Ubushinwa buvuga ko muri iki gihe nta bwandu bushya bwa coronavirus buboneka muri icyo gihugu, kuko n'abarwayi bashya bagaragara ubu ari abayandurira ahandi ikagaragara neza nyuma yo kugera mu Bushinwa. Ikibazwa n'abatari bake mu bakurikirana hafi ikibazo cya coronavirus ni amayeri, ingamba n'ubundi buryo leta y'Ubushinwa yakoresheje kugira ngo ibigereho. Dr. Brice Ayward ni umuyobozi w'itsinda rya OMS rikurikiranira hafi ikibazo cya coronavirus mu gihugu cy'Ubushinwa. Ubushinwa bwafashe zimwe mu ngamba zikomeye mu guhangana n'ubwiyongere bw'icyorezo, ingamba navuga ko zitajenjetse na gato mu guhangana n'icyorezo gikomereye isi mu mateka yayo. Muri izo ngamba harimo kubanza kumenya neza imiterere ya coronavirus, uko ikwirakwira n'uburyo bwo kuyivura, bituma kugeza ubu Ubushinwa buri ku isonga mu guhangana n'indwara ya COVID-19 iterwa na coronavirus. Tariki 23 z'ukwezi kwa mbere uyu mwaka, leta y'Ubushinwa yafashe icyemezo cyo guhagarika ingendo zose zituruka cyangwa zerekeza mu mujyi wa Wuhan, wari ufite umubare munini w'abantu banduye coronavirus, mu rwego rwo gukumira ubwandu bushya mu bindi bice by'Ubushinwa. Icyo gihe gutwara abantu mu buryo bwa rusange ku butaka no mu kirere byarahagaritswe. Ababarirwa muri 60 muri uwo mujyi ndetse no mu yindi mijyi 15 yo mu ntara ya Hubei, bose bategekwa kudasohoka mu ngo zabo. Uko guca intege amakoraniro y'abantu no guhura kwabo mu buryo bumwe cyangwa ubundi byagabanyije ibyago byo gukwirakwira kwa coronavirus, maze kuyirwanya biba umukoro nimero ya mbere kuri guverinoma y'Ubushinwa. Abakorerabushake mu rwego rw'ubuzima barenga 20,000 boherejwe mu mujyi wa Wuhan no mu tundi duce tw'intara ya Hubei gufasha mu bikorwa byo kuvura abarwayi ba coronavirus, ndetse hanubakwa ibitaro bishya byita ku barwayi banduye iki cyorezo. Kugeza serivisi z'ubuvuzi hose byafashije Ubushinwa kumenya abanduye mu buryo bworoshye, bagahita bashyirwa mu kato, ndetse hagakurikiranwa abo bahuye nabo bose nabo bagashyirwa mu kato, bikanafasha kumenya inkomoko y'ubwandu. Muri iki gihugu kandi, kwisuzumisha no kuvurwa indwara ya COVID-19 iterwa na coronavirus byagizwe ubuntu, hakorwa ubukangurambaga buhagije mu baturage bamenya ibimenyetso by'iyi ndwara n'uburyo bwo kuyirinda. Ubuvuzi bwayo bugezwa hose mu gihugu, byose bikorwa mu kanya nk'ako guhumbya, ibintu Dr. Brice Ayward asanga ari isomo rikomeye ku bindi bihugu. The single biggest lesson is speed. Speed is everything. Isomo nyamukuru muri ibi byose ni umuvuduko byakozwemo. Umuvuduko niwo byose, kuko umunsi twareka gutekereza kuri iki cyorezo ngo dufate ibyemezo, tugashidikanya ku byo dukwiye gukora n'ibyo tudakora, aka gakoko kabyungukiramo maze imibare y'abarwayi ikikuba kabiri. Tugomba kwihuta rero. Mu basaga 80,000 banduye coronavirus mu gihugu cy'Ubushinwa kuva mu mpera z'umwaka ushize wa 2019, abasaga 3,000 yarabahitanye, abagera hafi ku 67,000 barakira, mu gihe abagikurikiranwa n'abaganga ubu basaga 10,000 gusa.